Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phela futhi-ke nginamukele kuyona i-channel yami phambili i-Radio Inketho. Lami igama ngumpheza Ntuthu ungakhuma lo bathela sibona amakomede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, welile mchuno usephosa inselelo laphana-ke kwintokazi ebeyisakaza uhlelo Sikangengoma uZimiphi Mntakabiyela laphana ukuthi usakaza ukhosini-ke laphana-ke Dankie 12 to 3 laphana-ke ingane zakwethu. Uzokhumbula ukuthi-ke kule minyaka edlule kwaba khona ingxabano yakhe laphana uwelile kanjalo noZimiphi laphana-ke kunombango wawukhona-ke nakuba sasingazi ukuthi-ke yini ayibanga, kodwa-ke nganothisa ukuthi le ntokazi uwelile ntakamchuna yiloku mntalapho uZimiphi imntalapha kabuhlungu laphana-ke ingane zakwethu. Kunama-clip asatrend ey'nkundleni zokuxhumana la kade khona uwelile ezixolisela kuyena uZimiphi icela laphana kumfaka Mpungose uKhuzani ukuthi amdlulisele umlezo ukuthi-ke uyaxolisa kakhulu ngakwenza laphana akazi ukuthi bengena yini, kodwa-ke wayethunyiwe-ke laphana abantu bakade bamsebenzisa-ke laphana. Waphinde ukhipha nenye futhi video laphana ezixolisela amathupha kuyena uZimiphi athi uyafisa ukuthi le video ifike kuZimiphi-ke laphana bese uyasixolisela kuyena futhi uyafisa ukuthi babonane laphana-ke baxoxe umlomo nomlomo ezixolisela amathupha. Ngaze kodwa ngizokanda kakhulu ngokudedelela ngama-clip kanjalo nevidiyo uzizwele mathupha ngathi intokazi uwelile Mntakamchunu izixolisela kuZimiphi Mntakabiyela. Kodwa ngizofisa ukuzwa ukuthi mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba, nanokuthi-ke mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi kuzovela ukuthi ubani lo wayemthumile uwelile ezadala uZimiphi kabuhlungu kanjena. Kodwa ngizofisa ukuzwa ukuthi wena lithini lwakho uvo, hlala comment section nangama-clip. Wempungose yazi khona into engekho right ngayo sengidla iminyaka noma ngabe kuthiwa ngiyahleka kodwa uhleko lami aliphelele mfethu. Bengiyafisa uba ungisize ukungixolisele kuZimdola. Imdola noma kuthiwa sihlangana kuphi asikhulumisane ngoba vele kusenaleya nto engayenza nami ngangithuniwe Nkosi yami. uZimdola azathi ngxakini nami ngangisalutheka ngangithunyiwe Nkosi yami abathize bathi angimthuki. Manje lento ibuhlungu enhlizweni yami iyaqaqamba ukuthi ingane yabantu usisi wabantu phela umdala kunami usisi wabantu wayengone. Ngiyafisa ngelinye ilanga uzomtshela amagama ukuthi ngiyaxolisa. Xolisa kwami Zimdola ngeke ngiluze lutho, ngeke ngiluze mavuwazi, ngeke ngiluze malax. Kuphela nje ukuthi ngizehlise ngixolise kuye. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga uma ungathola ithuba ukuhlanganise noZimdola ngoba ngempela uMabiyela angaze ngixabane naye, angaze ngibe nanxa naye, angaze nje asho lutho kimi nakancane. Ngabe sengikhuzwa abathize Nkosi yami nami ngangiseyingane. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga hlale etafuleni noZimdola ngimtshele nje uzizwe ukuthi cha ngiyaxolisa mfowethu, xolisa kakhulu ngeke ngakwenza noma ngeke kugqibeke engakwenza, kodwa maye umuntu naye ekholwa kufanele athathe uxolo lwami ngoba angiforce kodwa kusuka ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yami. Iyangidla lento mfethu, iyangidla. Ngidla impela ukuthi ingane yomuntu ngazi isho lutho kimi. Ngiyithi noma ngimbona emcimbini ngifisa ukuthi awuthi ngiye kuye ngivele ngibucishe vele phakanye yomoya bese sigcine sesishuthu. Hlanganise mfethu, hlanganise. Into iyangidla. Ngithunywa yinja amasimba. Ingane yomuntu engathi isho kimi. Nani mabhinca sanibonani sisamakuwa noMageba. Ngicela ukuthatha leli thuba ngikhulume nentokazi uMabiyela uZimdola esebenza lapho Khosini. Mabiyela ngeke aba neclip engiyenza izolo ngakhuluma noMpungose uKhuzani ukuthi ngiyacela ukuthi angixhumanise nawe ngikwazi ukuthi ngixolise ngizehlise ngesenze engasenze sesithatha iminyaka. Ngiyaxolisa ukuthi sisithi isikhathi lento yenzeke, kodwa sengizobona manje ukuthi sekumele ngixolise ukuthi cha sekufika isikhathi sisi ngiyakholwa lento ibihlezi ngidla noma ngubona emcimbini ngiphatheke kabi ukuthi uyazi lo sisi
ngamthuka engenacala engazithi ingxaki cha Mabiyela mfethu uMpungusi beqinisile bethunywe yimi sisi ngiyaxolisa kakhulu ngokwehlisa isithunzi kuleya nyaka ungakuthi ingxaki mfethu akukho okuningi engifisa ukusho ngifisa nje ukuthi ungixolele mfethu ngiyacela nanoma yini noma ngathi sithathe izixuku mfethu sidayisa amafona kwena mfethu ngizodayisa ngoba mfethu ngiyazisola kakhulu kusuke kujuleni kwenhliziyo yami ngangazenzi mfethu ngangimncane ngithunywa uthi umuntu engathi ingxaki yimi ayisisi mfethu ngiyaxolisa kakhulu Mabiyela ngiyaxolisa ngani yakwethu cela ungixolele emkhaya ungakwethu wena